أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಆದಮಿರೆ ಪ್ರಥಮ ವಾಹದಕ್ಕ ಮೋತಿ ಯತೀಮ ಕುದಿನ್ನಂಗ್ ಹೇಕೊಂ ಹಿತಮಾ ಬೆಹೇಗದುಂ ಎಫ್ಮಹುಗ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಮೀಹುನ್ನ ಕಾವಿ ಕುರ್ಮಾ ಅದಿ ಹೈದುಗ ದುವಸ್ಸರು ಎದ್ದಾಂ ಕುರ್ಮಾ ಮಿಕಂದತ್ತಕ ಬೆಹೇಗದು. ಅೌಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ವಯಸ್ಅಲೂನಕ ಅನಿಲ್ ಯತಾಮಾ قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كيرت القرآن ميات الله سبحانه وتعالى يحيي ربني هذيك فان ريهوغا يميهم سوال دنوانته يتيم خدنا به قطم إبهي يكدين بلحتا ميهم جمودلا ekudinga mudala masuniko kandattako emihunga mudala ekudinga muda ei ekechakam hada vikahara kandatta kurma behe gotum adi ekudinna medu kandatta bahattam vi gota behe gotum kare gfana emihun suwal quranate ebbe sakenne gotuga yatim kudinnaki muri mujtamauge emmenge alajuma ehi terika ekudinna beenuwane kudin sarohuga istilahuga baligum kuring ekujjege bappa marujje kamga waram ekujjeki yatim kujje adi bayin inuru midalwa gotuga mamma marujje namas yatim kujje kamga belewe ennawas amuko yatim kudinna miwani bappa tasarrufu nukudinis bappa marwafawa kudin kujjege hayatuga ekujjaku tasarruf nufudinis ekujjage bappa midunia wakiwe diumaki ekujjaka warabbodo nikame tikame kurmati wegandana kame ei aila egganama mali gotum kuranje oriya kharaltahi kurang honna mi haki bappa e bappa ekujja wakiwe hingajje kamga wanama diri umuga intiha darajaya dati undagu kandatta ekujjaya kurmati wigendan ehmi amuli mujtamauge emmenge alajuma oga tarikama rahma hamdardi epada kudinna warabboda beenuwan ehme kirit qur'anuga ekudinga haggutan Allah subhanahu wa ta'ala ni himay koddewafa
ekudinga bappa marumo foga den ekudinga kantattaka hawarwa mihabu ekudinga bappa ekudina duko fada mudalabbis rakatri wanjehe warabboda Allah Ta'ala kirtu barwanga wahyi kurwanga wa fawen ayatika mi fadain innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman hama karhoron aniyawari gotuga yatim kudinga muda ka hadami hunnaki innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman ekudinnan aniyawari muge gotum gellun dinen gotun ekudinga muda ka hadami henanno ekudinga muda misala ekudinna taka invest koddani mustaqbala ekudinna ngeng echen ituru koddinu mattaka henno wase muda ko ekon gelli hada ko ganda gotan anyawari gotuga ekudinga muda kami Allah Ta'ala yang gawani innama ya'kuluna fi butunihim nara hama karon naraka ga alifan emyuge madang yanan balla khiri tum qur'an go siga khiri tum qur'an Allah subhanahu wa ta'ala misifa kodwa fa goi yatim kudinga muda ko kaya hada mi hong bandan naraka ga alifan yanan ema haram eccheke mi kaya ba hadan yakudin attaka himay kuddi rakatri kuddam mi eccheke beenum emi hong qur'ani innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira nikang hore anda alifan ganu gatri qiyam iddu mi wannan jehene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis wasulange gotuga emme ufawari geyaki egega yatim kujjako hinghama jehegen ufawari kamati bodowam annage yatim kujjege boluga ekujjang oga tirum gotum firmala fimi haka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rabbani kumme istattakan Allah ajrad dawana kama wa yas'alunaka 'anil yatama yatim kudinga kantattaka bihe gotum gale gfadri hoga emi huswal qur'anate Qul islahul lahum khair hade gfana widar washe ekudinnattaka kankan rangalu koddinu ngai waras sawab hurikame ke warang heyo kameke Qul islahul lahum emi hunna faida wani ha gotaka ekudinna rangalu wani hiwa ka hale gota ekudinnattaka heyukun hita rangala kantatta koddinu kangkang islah kurang ekudin kangkang rangalu kurang masai kurang ai Qul islahul lahum khair efaidain kantak kurami hunna buri warang heyo kameke warad dharmaya sawa bodogam wa kameke wa yasalunaka anil yatama Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum tiyabamihum ekudinna yatim kudinna guligen mole nama ebahi yatim kuding emi honga belum ke dahoga emi honna ekuga migen gulani ehem bejekam wanyam fa ikhwanukum fid din mimai dinuga tiyaba mi honga khunne tiyaba mi honga darim fada baike mimai dinuga ekudinna tiyaba mi honga guligen tiyaba mi honga terega ekudin gengule kamga wanama fa ikhwanukum fid din ebahi ekudinge mudawe sunnana ekudinna ngain kharadu kuranje ekudinna ngain kharadu kurunga terega ekudinna eku kayabo hedun adi tiyabami honge ka takatin ekudin kayabo hedun yaki ebbes masal kamana Allah Ta'ala miyangawni ekudinna aniyawari veganwa ekudinna gellum wagota kantatta kokkenwa wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allahu denewodi gannawaye gosko kantatta kurami onnaki kombe kama rangala kantatta kurami onnaki kombe kam mufsidum fasada kuram masai kurami fasada kuram aniya veru mutum kantatta kurami Allahu denewodi gannawaye adi minal muslih kankan rangala kuram masai kurami ema arun menge hittanga wa kankan
Allahu Ta'ala muladhane odigannawe yatim kujjaku belehettuma hawali jamihabu warabbudu amanataka ena ya hawali warabbudu amanataka ena ya hawali qiyamid duhga ena ya mit suwal qurbe ekujjaya kangan ena rangala belehatta hikamgawana maybsakkenne qiyamid duhga ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratun warammatir ajra darumaya sawab ekujjakan libigan ini hakan libigan dana kan kahon enna wasina giwappa misalakan marudi ayiru ekashigam wa adde gina faasa ya hifagin gule kissa inu washarum mudada ihi ebahuri e yatim kujjaga haggu enna was ekujja bodu tasarruf hudi amilla faamatte tedum balaliru Papadu ko fadi alaring hama ikajjab bisnin harum mudalen ittinne fennago hifagin go ittinne ekujja bale hettuma hawari magone huriha ijje ekujja kharadukun huskulli ade vima Allah Ta'ala engawani Allah den odigannawe tiyabanu kantatta quragu ikhlas tari alunna inummi hu yatim kudinna medu Rangalak kanta kurami hunna goskon kanta kurami Allah subhanahu wa ta'ala muladden odigannawe wallahu ya'lamul mufsida minal muslih yatim kullinga muda muhaggum kamihum kahadamihum adi yakudinna medu ihumalwamihum yakudinga kanta tahuga farwa kullakullamihum ta'limum yakudin mahrum kullamihum yakudinna dibenwa tarbiyata mikanta yakudin mahrum kullamihum Allah subhanahu wa ta'ala muladhin odigannawe e yatim kujja balahatta miha tima yakim yedu enage bappage magamuga hori miha gantane e yatim kujja meduga ihsan tarikam ayoko rangalam ena kantatta koddi fikam gawana ebbesakenne emi hegge hayan Allah baajri koddawan adi emi hegge darin nabi sallallahu ekamuge barakai Allah subhanahu wa ta'ala hadratun dibbawan barakai labwan emi hegge rizqu tanos kodwa emi hegge goti gaduraki ufawri hinham jehe rangal thanikam Allah subhanahu wa ta'ala labwan ehbima mikamaki warabbodan islam diinuga barwal Allah fawakame bahi yatim kudinge kantatta ekudinge kantatta hoga warabboda farwaatiriwan jehe warabboda bisnan jehe warabboda ekudinge hagguta islam dinu gauti himay koddabba walau syaa Allahu la'anatakum walau syaa Allahu la'anatakum Allah edi odigannawa finama yatim kudinna medu ihan deko kantatta qurami honna Allah kantatta datikurabba fi emi honna kantatta datikurabba musiba itte jassawa fi Allah edi odigan fina subhanallah makit qur'an ge mi ayat hoga warafum manatam mi Allah ta'ala labba walau syaa Allah la'anatakum yatim kudinga mudanu haqqun kaya kudinna madu ihana deko kantatta kudinga ta'lima kudinga tarbiyata mi kantatta kudin mahrum ko mugitamaga ebbes agenne bayge gotuga ay kudin hadam masai ko fi miha Allah irada kurabba finam Allah emihe warabbuda kankan emihe gaddati kurabba emihe ku nikameti kurabba Allah ta'ala emihe fadhihi kurabba fi walau syaa Allah la'anatakum emma mi ayatakum waraggina irshad ta arabunnan gabe libigande kiitum qur'an ga mi ayatakum emme furatama kamakam yoti yatim kudinnaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga khas maqamaka khas daraja libiha kudibayka walau syaa Allah la'anatakum inna Allah azizun hakim hamakum Allah subhanahu wa ta'ala aziz wanta hakim wanta raskalan ema yatim kudinnaki ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga khas maqamaka daraja libi ekudinna hawalat be miho ekudinna medu kantatta kuram dal Allah wara rangala balla odigannawa kami ayatum yangatani den ekudinge mudalan khiyanat tirwa miho emi honnan hori ububatu ge bodo kami ayatum
mihanga ekudinga mudala rakkatir wan jihene kan kiri Qur'an kan nisa surat engawani ekudinga muda ka hada mihum ekudinga mudala khiyanat trewan narakaya ga alifane mihanga badang yalan dewana ehenga chinno narakaya ga alifane mihanga badang yalan emima qiyamit hoga emihun nikametu gandana mihwaro bidunia matiga emihun galo kama tuwa Allah hijabun qurban kai haram takati emihun kaya ba hadani haram takati amdere nang kandani yatim kudinga muda no haggung kayong ei haram kame ehem wima emihun ga bandan narakaya ga difane yalani ema Allah ga hadrat ga efadain kanta qura emihun namri uquba to ga bodokam yang gawe dan kiri tu Quran juga miat Allah Subhanahu wa taala yang gawani ikudinna guligeng ikudinna ihsan dari oga dari koranggalan hita ikudin ge mudalung ikudinna misalaka kakka taketi tiaba mi huwa sein misalaka ngati kolaka bola hidu masinu ya ke tiaba mi ge tiaba mi hum kakka taketi tiaba mi ge mudalung wase ikudinna kandi emai kota guligeng mulai nama masai nunai migane gebes kale ekudinna aniyawiru muga niyatin nei guligeng ekudinna kulai kamga wana ma ekamga gebes kohon nekam doa yang doani den khandaligeng ekudinna mati humalwe ekudin kandut kamuga parwa kuda kulla kamuga wana Allah Subhanahu wa taala hadratum Allah taala yang gawani dati kurabba fana kan emi hakam mituni ga kantat Allah mi ga dati kurabba fana kan emi hike kan ga Allah mulabbal la wad ganna wa jani wad ganna wa mi ammi i haqiqatu ga warada inzar Allah hadratu ma sawi yatim kudinge haggutan himai kur rakatri kurma behe butu adin oinga tu Allah subhanahu wa ta'ala yang goni wala tankihul musyrikati ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مشركنا تيبان كاوي نقراشي اميهم إيمان وجهم الداد مشركنا كي بودن ألقن قراميهم الله نونغهم فرايتك إن تكتن ألقن قراميهم الله الشريف قراميهم ما الله سبحانه وتعالى alwumen uluhiyatuga ilahu ikkawanta kuranjehe Allah akura huriha alukamegga Allah ikkawanta kuranjehe ilah iblis faraden alukam galun bayawli kumkin wan embima may Allah as-sarih kurami hunnaki uluhiyatuga siruh kurami hungi Allah ta'ala menggawani musyrikuna kami nukurashe Allah nungahim farai takang alakam pura mihunna tibang ikut takabus kami nukurahe hatta yu'minna ifada anghenung iman wajjamuddaandi budang alakam pura anghenaka wada Allah nungahim farai takang ihin takitting alakam pura anghenaka dua hang kolongus kami nukurashe anghena iman wajjamuddaandi hatta yu'minna ada awalnya fotoga ahulwari anghenna kami kurung Allah Subhanahu wa taala hudda kurabba Yahudina Nasara innaki fotoga ahulwari Taurat bawa lebuni Musa gifana Injil bawa lebuni Isa gifana embima may Allah Subhanahu wa taala ki Quran ga wahyi kurabba anggawa foni wal muhsanatu minal ladina utul kitaba foiddewono mi hanga anghenum ifoidderi anghenum foiddewono bahi yahudina nasarai emi hanga anghenonna muslimu firihinonna huddaka ko en nawes ei ilwar vidalodi makruh hai bodar rangali ekan nokrume bodar rangali muslim anghenaka kaame muttumga wanama muslim anghenaka kaame ko ei muslim rumi hagatima kawin ko fikam gawanama yang henage sangafata yang henage dinu ke kantatta libe darin no sega sawara boda fora ganda
එන්නොස්මී හුද්ද කමෙ දීනගා නිකම් හුද්ද විකමගා වියස් බොඩන් එදවිගම් වනී එෆදන් හෙවුනා කාවෙන නුපුරු මුස්ලිම් අන් හෙවුනා මුස්ලිමුන් කාවෙන කුරු විමා වලා තන්කිහුල් මුශ්රිකාති මුශ්රික් අන් හෙවුනා තියබෑනු කාවෙන නුකුරාශය හත්තා යුමින්න එමිහුන් ඊමා වෙජ්ජවමද්දාද එමිහුන් ඊමා වෙජ්ජවමද්දාදෙන් එමිහුන්නා කාවෙන නුකුරාශය baik mufassirun bidarwa butuga musyrik milafzuga ahlu kitabi was samilu gamba enno was nabaino bidarani fotuga ahlu warin ega samilu ganwe Allah subhanahu wa taala ki Quran ga hin ayatakun yotti foiddewunu mihunga anhanna kaamna kurum ei hudda kamga labba ki Quran ga badara suratuga mi ayatuga 221 වන ආයතක අල්ලාහ් තාලා මෙන්ගවනි බුදන් අලකම් කුරා අල්ලාහ් නුගෙන් ෆරායිත් අලකම් කුරා අන්හිනුන්නා එමිහුන් ඊමා විජ්ජවම දාදෙන් තියබෑ මිහුන් කාවනි නුකුරාෂේ ආදෙන් වල අමතුන් මුමිනතුන් ඛෛරුම් මින් මුශ්රිකතින් වලව අවජබතුකුම් wala amatun mu'minatun mu'minu alaku Allah ang iman wegen hori alu anghena kos wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin budang alukan kura anghena kabure marang kalwa budang alukan kura anghena ka inuma pure marang kalwa Allah ang iman wegen hori alu anghena kos mahir kambulwa udang alukan kura miha kapura walau aujabatukum tiyabamihum e budang alukan kura anghena ya kitamme gayavi kamugavis ena de kitamme lobi kamugavis kirtu quran ko miha to gaji kamu visnala vi kamuga wanama miya dosse bole alunna gofena resort to gavis ole bay muslim kudim wesse bole beerun anna bay mihun naratte hiwege bole emihun timan namen nama kamde maharangale mahariche subhanallah Allah taala ngawani Allah iman wa mihun Allah iman wa anghen emihun naame tiaba mihun getere miyo kitam me gaya ve kamugaves kitam me lobi onu kamugaves iman noni he kaaveni qur'ana tiaba me laka hudde nuwana ekkota kawes efada miha deka kitam me waraka lobi onos kitamme gina goikotun timaya kamuda kahaga goittagen hori kamuga avies mu'minu alu anghena kos ma heyo kambodwa Allah ang iman wegen hori alu anghena kos ma heyo kambodwa na efadami haka kaaveni korumapure evima warak rangalan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodda hanwati Islam din nung ehendin tahoga mihum Islam din nung ehen din tahoga mihun emihun geterega fotuga ahadur anghenun fiyawa Islam din fiyawa ehen din tahoga mihun na kaavene korum huddaga nuwaneka adi mu'minu anghenaka muslimu anghenaka hudday nuwane muslimun ebbes firihinaka kaavene kuraka emihak Islam nuwani de muslimu firihinun namyoti dinuga fotoga ahulur anghenna kaavene kurum hudda kurabba kirtu qur'anuga den kuring alwan denne hemu ilmuga ahulur vidaloni border rangali epadami honna ebahi fotoga ahulurin kamuga yes alun menge dini syiartaka dinuga alokantaka islam ge sagafata wara biratti mihaka wati libe darinnang e gasawa rabboda foranati bodang edevigem wani efada mihaka kaavena nukurume adahima wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau aujabatukum emi hegge mudalamedu emi hegge sharafa emi hegge hasaba nasaba mikandatta kattaka vestiyaba mi honna kitamme yang henaka ruhewnu kamuga yes budang alukan Quran mihaka kaaveni Quran Allah nu ehim faraid alukan Quran anhinunna
kaawini kurang ikkuta kabbis tiyabaami nugisnaare ifada mihunna kaawini kurunga bure Allah iman wegen huri aro anghena kus ma heyo kam bodwaane Allah taala miyangwani wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum dengan nabaga miyangwani wala tunkihul musyrikina adi tiyabami ga anghendari nudevashe budang alakan pura firihinunna purimiyai muslimu firihinunna musyrikun anghenunna kawe nukurare muslimu firihinun muslimunu anghenun ebahi budang alakan pura amihun ehin dintahu gamihun fotu gahulur fiyawa emihunna kawe nukurashe kitamme ajabu kurwa kalakan datten hori kamu gaves efada mihaga kawena kurma bure mu'minu arwang henakus ma heyo kampole dengan Allah taala miyangawani wala tunkihul musyrikina aditiyabamihum ya anghindari nudewashe budang alakan kura firihinunna nudewashe ikkotakunas hatta yu'minu emihum iman wejjaumaddade emihun iman wejjaumaddade ikkota kabbis emihunna kaawenu kotteshe wala abdun mu'minun khairum min musyrikin wala abdun mu'minun Allah iman wegen hunna alo firihina ko sabai firihin alak kolindi anghen alung gawa Allah iman wegen hunna firihin alak ala mihik galang ena hori Allah iman dem miyad dunia ke mihar arong nendeng Islam din ayas alhamdulillah arong mi dunia nattaga fi alhamdulillah mihar mi dunia ga arong nendeng ima eru mi Quran ga ayat bawe do suraki dunia ga imtihan arong moi insanum bazar ga vikyam diye eru arong nigotuga lima tiba ga darifu budang alakan pura mihaga kawini koddinuma bure ma heyokam bodwane wala abdum mu'minun khairum min musyrikin wala a'jabakum tiyabamihum budang alakan pura ifada firihinaka kitamme gayawa kahale kitamme rohewe kahale koittake muri kam gaves kitamme musnadi mihek kam gaves kitamme riti mihek kam gaves kita me bodo airang ikkam gaves kita me bodo wasifai me mi ikkam gaves kita me nufus gada baru gada mi ikkam gaves e firihina ki budang alakam pura mi ikkam gawa nama tiba di anghen darbo ena kawani koddin wabure ma khayakam bodo be Allah ang imam begen huri alo firihina kus alo firihina bes ma khayakam bodo wa ulaika yad'una ila an-nari ayki bagantum Allahun faraitan alakan qur'amihum tiyabamihun emihun da'wat de emihun goa hadani ila an-nari narakayashe tiyabamihum Allahun ittiba qur'anihum masay qur'ani fadami yaga kawen kofikam gawanama tiyabamihum gadina den nonna emihun masay qur'an tiyabamihum dina dorak gengos anda win narakaya galifanganu gateriya tiyabami wattada harimu masih Quran emakir Quran Allah taala ekan kami bayan kutubun wallahu yad'u ilal jannati ulaika yad'una ilan nari emihum goa hadan narakaya wallahu yad'u ilal jannah Allah taala tiyabami haddawat debani swarogya Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi izni adi ilahu ga izna furaibu tiyabami ga faafata fossuma Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum faaf fossuma dibigat marha suwarugya diuma huri magtahu ga hifai huriyat diuma Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami na tawad debani wa yubayyinu ayatihi linnasi adi ilahu ga ayat dan ilahu subhanahu wa ta'ala mistakunna bayan kuddubani la'allahum yatazakkarun
emihun handuma koreto emihun kankan handuma koreto Allah subhanahu wa ta'ala e ayta handuma konte bani adami ay bawali bun sawaba behegutum buneveni mi ay bawali bun sawaba behegutum buneveni Abu Marsad al-Ghanawi kiya bekalak ena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna devvi anaq kiya mihaka khavani kurma ei wara riti mihakam ga beleveni yang henaya ki wara riti mihi ehi ay ko sena ki musyrik Allah sharih Quran henengi den Abu Marsad al-Ghanawi wara bodang ena dekhe lobi wara riti musandi ang henengi එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරහුග දෙන්නම ඉස්න දෙවි දෙංග හිසාබුන් අබු මුර්ෂිද් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගමි දන්නවනි අල්ලාහ් රසූලායේ අරුණ්ඩ වර කමුදේ එනා අරුණ වර දෝබියේ එනා දෙක අරුණ වේන එනා ඉන්නා ඒක යන් හෙනාකි මුර්ෂිකින් ගෙයි දෙන් කීරිත පුරාණග මියායි පාවලෙවි wala tanzilul musyrikat musyrik angherna kawin qur'an hisab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah aipa wala bafiya Abu Marsad kita me orakan ena dekhe dobi kamagaviyas tikan kurve kannati Allah taala musyrikuna kawin kurum bisariyatuga haram qurbafiya muslim firihinunnaka muslimunu mihunna khassako mi musyrikun kotu ahurum fiyawa eheng anghinuna kakawin nukurwe Allah ta'ala ikam mana korbafiya mi ay bawa lebbi wala tankihul musyrikati ting egetering Allah mi istisna korbahi wani Ma'idah surat ka faswanai wal muhsanatu minal ladhina utul kitab wal muhsanatu minal ladhina utul kitab foiddemuno mihunge terein himene angenu ebahi yahudina nasora ingangenu emi hunna kawini kurvidanekan Ma'idah suratuga fasson ayatuga bayan korobba faribani emi hun imam vijjam waddande wala tankihul musyrikati hatta yu'minna ei Allah sarih kurmaki emme bor faafai Mai Allah sharif kurmaki faafa tahu terein emme bol faafa emme Allah sharif Quran henna kawini kurum muslimu gemajjam mai Allah subhanahu wa ta'ala haram kurabbahi wani den bunwe wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatukum musyriku anghenaka kawini kurma bore mu'minu aw anghenaka kawin kongas ma hayokam bodwegum we ayatuga miba bawa lebuni kumbe kalaka begunto miyatuga miba bawa lebuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mai sahabi bekalek kamgawa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu behegutun miyai bawa lebuni wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatukum musyriku anghenaka medu kitamme ruhi hitawe gabulu bikamga yes ifatan henaka kawin kurma bure alo anghenaka sma he kampodo be miyai bawale buni Abdullah bin Rawaha meduga ei riwayatun wagatuga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu kelek faanuga bedumuga darmuga alaku hori wara khalo anghenengei warak kalau angheneng gai Abdullah bin Rawaha warabbuda kofa ge anghena dek adi kodakon ena aniyawes korbe ena monuga jassawa kantak korba den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadagati kodakon ekaje gfanu hiplab birutikam wanna belbi anghena mu hanati kom gota kantak korbe teve dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tanno Allah Rasulullah yang hina yati mikala mi ena Allah Rasulullah ena roda hifai
alu anghina roda hifayena adiena namadus kure wudu kuram sengena ya wudu kuram swarrangalang ingena wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah adi Allah fiwa haggo alakawe ilaha bunwa kamang yang hina hetiweye adi khadege fana Allah rasula kam sena hetiweye faqala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi hadis probiye ya Abdullah Abdullah Rawahan hadis probiye hazihi mu'minah mi mu'minake ewiya mu'minu alaketi Allah iman begin hori mu'min alaketi faqala Abdullah dan hisab Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanwani fawalladhi ba'asaka bil haqq haqqu gotuga kare gfan fonu boy farai gandeba huwa kuffa bidaro haqqu gotuga kare gfan rasul kama gam fonu boy matiyori ilah raskam ho gandeba huwa kuffa bidaro me la'au taqatuha timanna la'au tangannaha hama kaharon yang hena miniwan kura husime timanna yang hena miniwan kura husime wala atazawwajannaha adi yang hena ya kawini kura husime himbeja Allah Rasulullah inaki mu'minu alakam gawanama alumlo ena miniwan kuram benume adi ena ya alumlo benume kawini kuram එහෙම බෙකින් කමුග බුණ වෙනි මේ ආයතගේ මේ බෑවාද බුණි මුමිනු අලෝ අංහෙන කාවෙන කොංගස් මා හේවකම් බොලෝගෙන් වේ මුෂ්රික් අංහෙන කා එබහි අල්ලාහ් සරීහ පුරා අංහෙන කාවෙන පුරම් පුරා එවිමා කීර්ති කුර්ආනුගේ මේ ආයතුන් මේ දිවිගින්දා filawata warabbodu Allah subhanahu wa ta'ala ge misariyatu Allah subhanahu wa ta'ala kamili labwa fawani ei demi higge demeduga gaim lugenda waram muqaddas agudegge gotuga adi Allah qoladu wandakam ge hikita hotaren wa hikke ge gotuga kamili labwa fawani ki Qur'an Allah ta'ala wahi rabwa fawani ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إله سبحانه وتعالى قلدم وانتكم بحكيته ترم واكمكي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تيبامي عمل نفسكم تيبامي تكا عمل لكم تيبامي عمل نفسكم تيبامي تكا عمل لكم ما الله سبحانه وتعالى kasa quludum wantakam ge hikita hoteren wa kamekei litaskunu ilaiha ekambalung ge kibain hamahime kan libigat mattaka ekambalung ge kibain hamahime kan libigat mattaka litaskunu ilaiha yamima wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha demikian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah adi kawini ke sabun kawini ke maturi mai kurumu sabun Allah subhanahu wa ta'ala tiaba mihun ke meduga loiba kuluna oga trikama rahmah hamdardiya mihoda huriha riti mai sifata bani labba fai makawini ke mai kam di bayan kutu bani Allah ta'ala kuladu wanda kamuge hikita huteren wa kamekkan gai adi nafsan hamahime kan dibikin wa kamekkan iturun waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah tiba-tiba meduga mawaddat ibahi loiba kulna woga terikama rahmah mikangkang Allah wa labba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun hama kahro ekan kamga fikur kura bayaka bisna bayaka Allah subhanahu wa ta'ala ke kuladum wanda kamga hikita ke wakan kahwara emema khawini ge maikan
kiri Quran ke miayat Allah subhanahu wa ta'ala bayan korte bi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis asal bayan ke jekpan warabbul irsyad depan suwan nge suwan ne tiawai mu terin kawen ko pradana kan dibigawa mihum kawen purasa mali gotuna jismani gotum mali gotuna jismani gotum kawen ko pradana kan dibigawa mihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khas ko zuwan kawen purasa e kawen kurmaki bedunta siri kurwe kameke dolar rakka terikan dibigandana kameke adi ladwati punawana bus rakka terikan dibiganwa kameke wahi fittirwena kameke den khas ko zuwan umurga kawen kurma pradana kan dibigan nuanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewa irsadaki roda hifashe roda hifunga sabun nubah kan takun nafsu salamik perwena jinsi ghariza takun roda sabun nafsu salamik perwena kamu Allah subhanahu wa ta'ala bayan korte wafan hema kawnya ki Islam tinuga mujtamai bina ko mottaka bebe furatama gaagandoi etan aila tahkum mujtama me binawani bayawro aila tahkum mujtama bayawro mujtama tahkum ummat me binawani ema furatama gaaganda mujtama bina ko mottaka bebe furatama gaaganda ei aila bina ko firronge korin Allah taala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad dabba baybo darinnattaka hoda de mammaya ki rangalo mi hetto kahawra qur'an darinnattaka hodade bappayaki rangalo mi hetto kahawra qur'an kawini kuri mikankar rangalo badar den aneka muslimunna kirit qur'an ga mi ayatu Allah mi dawwa irsadaki ekkoda kabbas duah kolobas budan ngalakan qur'an mi haka yaba mi hanga diinuga mi henno ge hemmi haka yaba mi kawini qur'an isnare ekkoda kabbas emi aku imam wejjong madan yang hena ku imam wejjong madan tengena ninna kawen qur'an tere ga istisnawani foto ga hadon yahudi na nasara gan henum yang istisnawani muslim firihin ema kirtu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna emi hunge zawaji hayai bina kurunga orang muhimu kamakam ayat itu irsyad menjadi Allah imam dengan tibe mi hunna kawin Quran ibata kawin kurima tibe mi hunna mustaqbal fennani tibe mi dari fasko ada gendani tibe mi aida terega iman kan diri gendani alakam guruhu fitri gendani ima Allah ang iman wa musyrikun abi hunani nar Allah ang iman ng tibe mi hunai kawin Quran ding wari hamai kitamme ridi kitamme musnad kitamme zwami hekam gabias ene bulma ramrawan Allah yang gawani alo firihinaku alo anghinaku semarang garwana ding hamami merumung anghin daringe wadi merin emuga bappaina wadi verina bappane hal tuga kaafaina dan besaida tiba isfihinu ebi hunna mengawani tiba me hunga belumuga daruga tiba hunna waliyara anhinu komme mihaka kaawa kodder khas ko udang ngalokan kora firihinunna yang hendarin kaawa kodder kaawa koddinu kurin tiba yang bikankama samaro ahai kongkala mi hetto kongkala kon diinek mi hetto mikandar ragala bala adi muslimek kamga wies sam bajan jehe kantat kalau muslimek kamga wies ena yaki namad ko mi hetto ya dinang alokan tatta farwa atel mi hetto iki banganto muslimu ke terega wese bawle hama namigga islam ganti muslimu nabbu ganti dinu ga alokan tattaka ini waraddu namada wes waraddu adi dinu ga alokan tattaka durgumu ga iturun dinu ga mana korabahna kantattang intihak kuran raboni mastuaci bena kurani wakkan kurani sine kurani mihus
dinu ga alokantetta ka farwata ka bahattani ඒගිතුන් දීනුක හරාම් කරපුවා හොන්න කන්තත්තක ඉන්තිහානි මිහුමරාගන් එහෙබීමා එබෑනුක අන්හෙන්දරින් මිහුන්නා දෙවායරු කාවෙන පුද්දරු මිකන්තත්තක වරෆරවාතරිකම් පාට්ටා එයි කොංකාර මිහෙතෝ දීවරි හොල්ගහෝ රංගල මිහෙත්තෝ එනය කොම්ම මිහක ඉක්කොතක පස් දරිහෝ කාවෙන පුද්දර ખાસකො බුදන් අලකම් කරා එහෙන් දීන්තරද මිහු එමිහුන් කිවයින් දරි සලාම කුරාන එමිහුන් මසයි කුරාන අබදුස් අල්ලාහගේ හිදායත තියබෑම දුරක් ගෙන්දාර තියබෑමගේ දීනා තියබෑම දුරක් ගෙන්දාර මසයි කුරාන එබීමා එමිහුන් කිවයින් දරි සලාම කුරා අල්ලාහ මියංගවනි කීර්ත කුරාන අල්ලාහ ඉලාහගේ ආයත ඉලාහ ගලතකනයි බයාන් කොද්දබනි Allah galtakun ya itakamalu bisna fikru hingga wamataka adin man Allah subhanahu wa ta'ala bagara suratu 223 ayat kami wahi rabbani wa yasalunaka 'anil mahid adi emi hum kale gafa ruga suwayu dannawanate haid haidge liyabe hayduge duwassoro ammi hamidu kantetta bahattam wa gotabe egotum halege paarihuga emihum suwal tannawanate hayduge duwassoro siddam kurvene to kiyento kantetta bahattam wi halege paarihuga emihum suwal tannawanate wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid halege paanu idar wase huwa adha ei ekambalunna wara veen huri kameki ei wahi hayduge leyaki hayduge duwaswaraki ekambalun jinsi kantattakan eha beenuwan duwastakan nune ema fa'tazilun nisaa fil mahid hayduge duwastahoga tibeiru yabanu ekambalunna iddan kurun duro hedi washe ekambalunge nafsata ekamaka beenumen nuwanse ewani yakamulun aniaya karewani wallo kiha furihama syariatan mi syariataki kiha bodakan Allah subhanahu wa ta'ala mi syariatuga kantatta bayan kotani ebbes kame dukon lame ebbes kame embe kirtu Quran Allah ta'ala wahi qurban bani ma farratna fil kitabi min shay Bifotoga iblis kami tim Allah do kullaban wana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anghim be kamala kodaya gennavi anghanna gulum huri kami ke swale kullab den kodakon ladwati swanata ekamana wadaya furatam bes swale kurum furatam den kum wahid Allah wa rasulaye hagge bayan koddeban Allah was ladwati odinu kannave hagge bayan koddeban mai Allah was ladwati odinu kannave wahi kirtu Qur'an ga haydu ga wahakaya mi wahakata was Allah bayan koddeba fani mistakuna engenje kantattakama wati Allah taala was ekankam bayan koddebu ladwati odinu kannave ma algondu ga diinu ga kame saaf koran algondu kibeto wa kidatu kannam bi Allah rasulullah furata was muqaddimah में होशेरो भी स्वाद करो कोले अंगने कमगावी हिंदू अलगुंड इंगेंजी है कंतत्तंगे बहुत टें में अलगुंड लदुवदी कम्मती हो रही है तो एक कंतत्तंग बोलों फिदा अल्लाह ताला बस हग्गे बयान करते में लदुवदी बोले न करने वे खीर तुम कुरान के बहुत टें में हो रही है वाक़त के बयान करते हैं यह बीमा अलगुंड उस लदुवदी का में नेति में स्वाद करे फारू का तन्नम बेनों बे ويسألونك عن المحيط حيض كنتك بهيغتم ابيهم كليك فارغ سوال دنوان قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط إما كليك فارغ دعواه أي إكملنا إبهي إكملنا إكمل سابون وربين لبيد وسورك وها adi
wahaki jinsi kantatta ha boda benu no mai to surga mi kantatta e kamalu ci baga hunna ne bima Allah taala mi anggawani fa'tazilun nisa fil mahid haid wa surga e kamalunna iddan kurmu ti baga duru hediwa dema firinang islam dulu dekame mori manai fawre etere ekkamaki haid wa surga iddan ko e haram kam dema firinna kandelige dekame Allah haram korwa ekkamaki haid wa surga iddan ko devana kamaki iddan kurumga mihaga furaga surai benu ko yus haram kam midekanta haki islami syariat Allah taala haram korwa dekantam haid wa surga iddan kurumga mihaga furaga surai benu ko demikian goni wala taqrabuhunna hatta yatahurna bima kamalun tohiro jamudan hayduge lekende hina tohiro jamudan kamalunna iddan qurahati yabami faida tatahharna fa kamalun tohiro gam fikam gawa fa'utuhunna min haitsu amarakumullah tiabami Allah amru rabbi gota tiabami hum ekamalung gatangas aram dibigan iddan ko kantat qurare bahi quraga surat ben qurare ekamalung kurma difarai tiabami ben qurare tiabami Allah amru rabbi gota inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin hamakrun tawbawa mihunna tohiru gan nabi hunde kemai Allah subhanahu wa ta'ala do biodi kan nawe ya mire ga minna mi balade uni yatim kudinge mudala kudinge kan tattaka hawalahun namiha kudinge hak budaka rakkat yonjihe mi waroge bodokam mi kama bete wa hada chuni adi yafaga musyriku anghen musyrikuna kawin kurmaki kongkala kame pun Islam dinuga tingge faga haidu gadu sedang kurum mi maudu ga dinuni mi maudu ga baki bayagan den reha kuriyadani bisa mirege asya hikum mai Allah subhanahu wa ta'ala armagam minnaki wa basaha wa wasqabul qura ya ibada amal tasida qura bayhum ga dabbar subhanakallah